Nyumba ya nkuchano na kwelanira kwa barabara ya kuuma njode weta kibigani rura no bati kumebwethia atata MC wa Magumoni Kithenji Savea gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na ward admin Alex Mugendi wa Festo twari barabara uniruritwo na kwambiria wikiro maramu akiare CCM wa barabara awete kuingia kwa mbura ndike tumitrare kwambire kubwethwa na arawete akari bati batwitikire gavana wo Harumangwa Samro Geshima katumenyethia nkuluki. Barabara ya kuma Njuri kuthi Kibiga ndani ya wadi ya Magumoni yigitwe ikireta nthithigano inene ya gichiacha gatigati ka MC wa wadi enu Kithenji Savea akimenagiria gavana Njuki nundu bwo kumitayaneria nabo athingati ba Njuki bakiuragia Kithenji atige wikira Njuki siasa indi amwekanya kenda abarutira wira iyo werwa kwane na rutire weronu ongene gavana Muthomi Njuki oburi kuthondeka barabara ereko eno Kithenji werwa Kithenji ne gukorokeria gavana werwa kuthondeka ki Kithenji na twakorokirie ntego Kithenji akipinga budget werona tukwenda rute aigiteni kou abatia rute kiwe ati kuthungira gavana kuma riu twamuthurire mekenu yombe yathira barabara tutanathondekerwa barabara nwa gucengana gagicenga gavana wetu tukarigwa atiri ni ndwa gwetia Muthomi wa Njuki nyuma ya nkujanino ara imunthi tractor etirithitie ichembe barabarani ino kagita ka mbere mbura ino ara kuringana na waziri Mutheni Karangi ujunu mwambirio wa uthondeki wa barabara cha wadi ino. Mutheni uranwe waziri wa utongoria kiri thirikari ya kaunti amwe na Murithi Mbiro uranwe murugamiri wa aruti wira ba kaunti bakiuga ati uthondeki wa barabara ino buchereretwe nuntu bwa mbura inene iraje igitwe ikiura. Onetha na intention nuntu ringi ribwega gwenya kwa na misuko agao mbura nirauraga kanga bana abati kuruma mabati akaimbira barabara eno kenda gutwi kenda mbura tia kura kogu nuntu erote bota kuruteka ritare mwe guntu kunde nitwetikagiririe ni tukagea no kiririru indira barabara enkigia thina gutina gitumi gya gwikia mathiga gutina gitumi gya gukurura tugeterera. Nkuruki Mutheni akiuga kagita karaja kara thirikari yajukirie kwambiria wira nyuma ya kithurano kinyako ikimwe gitumi gya uchererwo kwa wira eno tigora ira nathire gotini twamba twate yanga kanyagu rais wetu ekara kunyuthwa muma anyuthwa muma na amwe rwa kenda akunyuthwa muma no tukwambia kurutha cabinet yake Muthomi Njuki no atikurutha cabinet yake na kumbi bangira ya thirikari nambi yarikirie na ara December na county tikeruta mbeca kuma na ara kimaraika ka mbeca itema mitini taino mbeca cha county Chuma national government ende bariuria akari batigetigirie kuringithwa chiacha na mirandi ya uthina mbere ya thirikari ya kaunti negwire mwaugire muntu no to mwentu kwira ingi magacha na ite kumakania nu kuchengana agetanagira indu kuracha agetanagira kuruka thindiuku tisa sawa so tafadhali ombi langu ni mwana wenu nyumite Magumoni mutigetikirie anyone acha kuchengana huko at any time. Siasa imeisha. Sasa ni wakati wa kazi. Muntu ro kwa siasa thaino. Muntu uju tafadhali na kwenda utwagira ndoni. Na tera no kamwanka kamono gatwire turuthe ata. Ni anke thatu ina thire. No bona no matunda. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geshima.